Baya bro, sin India wo coronavirus ni cases regularly bangi tongmani faginu lockdown ni duration no third major extend khlaijak pika ebake folokjak pika but omahai ni jorawo world ni situation le bahai bubu countries rogo lockdown ni jorano folokjagai tongkha bumohai countries rogo lockdown no remove khlaijagai tongkha bu countries ro coronavirus ni cases no control khlaithani wo successful khai mankha tei bu countries ro phelangai tongkha a coronavirus ni cases no control khlainani hi angnor ni baya Kokborok amazing fact tini angnor no world ni latest coronavirus ni update no tuino explain khlai shai khana renai aboni bage norok gadalai tong ane o video by paithak jora as on 20 April pura worldwide 23 lakh ni seifano kebang coronavirus ni cases engai faika te 1,60,000 ni seifano kebang death engai faika te hinke 5,98,000 ni seifano kebang recovery bo engkha pura worldwide wonu sekango coronavirus ni cases ni graph sujake kusugo kawi tongmani but tabo hinke kisa tolao nokorwe linearo faisawi tongkha. Number 1 Italy salsa one of the worst affected country wo tongmani coronavirus ni infection no but tabo hinke naidi ko norok no Italy ni daily cases ni graph mane salsa busu kebang Italy wo coronavirus ni cases bangai tong norok bo graph nugui nu mankana tabo hinke teruk coronavirus ni daily cases komiwi tongmani aboni bagi nu Italy wo hinke lockdown rokno kisa norjagai tongkha already nu ri dukan te book dugan rokno khulok jagai tongkha. Number 2 Russia amohai kaisa country je aro jagao coronavirus ni cases belai nu letke nukjakmani but tabo hinke amohai je aro jagao si coronavirus ni daily cases belai nu bangai tongkha aboni bagai nu Russia o hinke healthcare system rogo belai nu problem bangai tongkha te ambulance ga ni line rogo belai nu logoi tongkha hani baginu aro jago hinke lockdown ni duration no teibu strongly folok jagai tongkha. Number 3 Taiwan ni loge South Korea te Germany rok hinke already nu successful ngai tongkha coronavirus ni cases no control khlaithani wo sana ni thangkhanke Taiwan kaisa China ni belai nu ganda ni country si abagainu aro jagao coronavirus ni cases belai nu increase si nani tongmani but real hinke amohai si je Taiwan wo tabok jora total 395 c positive cases manjakhu coronavirus infection wo they only 6 jona si thikhu Taiwan wo first positive cases manjak manile tinini simi 19 day sekang wo si haifanu si aro jaga wo total positive cases le tabok bu 395 khusi Taiwan wo kuno lockdown rok bu khlai jagya school college jotonu open nu tongu tabo hinke norok ano sungnai je hinke Taiwan wo amohai ungmani regions le tamo bahike Taiwan rok lockdown khaya karibu coronavirus no asuk control khlaiman kharok hine aboni answer hinke Taiwan rok belai nu dakti action namani China ni Wuhan wo sanu lockdown khlaya sakang 31 December ni simi jepro katal virus phayohi khana khenu Taiwan country wo Wuhan ni Taiwan no travel khai thangnai rokno screening khainani start khlai rokha tei flight bike Wuhan ni Taiwan wo thangnai joto passenger rokno bo screening khaiye quarantine ma tongrona ni start khlai rokha boni pore inke joto flight rokno no ban khlai rejakha 6 February jorawonu aboni bagainu Taiwan China ni ganda ungmani yak ulobo belai nu kisa positive cases manjago thik abo haikeno South Korea no bo coronavirus ni cases no control khainani wo successful hine songjaka but South Korea o hinke kaisa tracing app ni help waisi control khaimani nukjago South Korea wo Taiwan ni seito positive cases kebang nu tongmani haifanu boro kaisa tracing app ni help baike kisa control tubui mankha iko nai dinoro active cases ni graph aste ke tolao nokhori tongmani aboni bagainu South Korea wo election board rok puito engai tongkha mask rok thui ebake social distance no maintains khlaiwoi. Number 4 United Kingdom UK wo hinke coronavirus ni cases belai nu bangai tongkha but aro jagao kaisa belai nu interesting event engkha je kaisa fake news viral engai mobile ni 5G tower rok no phuito baksa gyankri borok rok subai paibaikha a fake news o sajak tongu je
5G mobile tower tongmani bagisi UK o hinke coronavirus gobang solo hini abo only UK o simia Netherlands wo Ireland wo tei hinke New Zealand wo fuito abo hai ungmani nukjaka wansogui nekhanke abo kaisa tamhojani hayade a countries rogo fuito amo hai samuro khaine borok tongu hini wansogui fanusi mania. Number 5 USA coronavirus ni cases so world ni jotunje kabang affected country as on 20 April 39,000 isifan kabang dead USA wo ungai faika abo tamni bagai haingka abo hai ungmani reasons tamo abo rogno tei ang sakangno video sanamsak norok naina ni musukangke I button no click klaibu naimano ang I button no ruwei renai tei tabogbu USA wo belai no fast kenu cases increase ungmani nukjagai tongkhu. Number 6 India sing India ni kokno shakanke India wo daily cases number tabok 6 jora bangai nu tongkhu iko naidi norok grabu naimanu abagai nu India no coronavirus no control khaiman khadena khaimania ko hinmano shanani belai nu kera tangai hinke India wo positive cases rogle daily nu bangai nu tongkhu but total number of cases hinke tabokbu 15,000 khusi jodi sing abono other countries rowe compare khlai nekenke abo kisanu romjago but aboni reasons abo haibo ungai manuje sini India o other countries ni comparison kabang testing rokfanu khlaya khuro aboni bagainu sing clearly ke saimania khoje sini India ni situation rok bahai ungno hambai bai brokno aneo video no paithak joranai tumoni bagai angkha khlayo norok aneo video no thro coronavirus ni latest update no tei isale information man kana hine tei norok salbromno Kokborok scientific te educational amazing fact 9 muskanke ane channel no subscribe khlai di video no like khai di tane video no joto 30% oro share khlai di norok no belai belai keno hambai